inkantolo yathi akayongqotsha. Wathi ngisonta kanjwaja. Ithi inkantolo ayongqotsha. Somzana safika Sidumbu. Aba mangakhala. Forward inyanga ngangwathi. Uma ke manje sesilethiwe Sidumbu, sesihleki lapha le aba soja namapolisa Sidumbu sashiswa ilanga sibadlabula ilanga sebathanga safenisi lokukhulu erenza waye sekungasangeneli sabe basesendanjani sangathi sesiyahlala khona lapho hayi kwahlala ngiyabona kwaqeda imalanga lamathathu solabhadla ngaphelani base bayafika lesikhathi sabo sebakhali okwaqhamukayo nangemasindo kwamakhatha kwabo bafulele bamthatha lebamba asatanga losibekamise kuyiphi moshana babuya lamanye amalanga sisolo sihleli ngaphandle singathi sesendanjani base bayabuya bathi salilanga nokusista mgcwasa mbethani umndeni ngcwabo aba sebakhuluma ngokukhakhama ukhabubani babodwa base bathi batshale umgcibelo waseyanjwatsha lemali umgcibelo wasefuna bona awungwatshanga ke nasiphi ngabona kusinemasotsha nemaphoyisa letatothi ingcwabela yena bawuthi mawuthi nje ukuthi babona lokhu inhlangano bebangagulala bakuhlabe ngenhlamba baba kanjalo nje kanjalo ngikhumbula ukuthi kunemagama lawasho ngesikhathi Sidumbu silabaleke angathi noma yena usawakhumbula akhuluma ecingweni aselele lahlala khona yena imihlala licimo lesiphumelana ubadlabulwa lana angathi kwabulanga lesizana awukhumbula kukhulu wathi mina ababikela amaphoyisa nje bemile la kuyamvukela umntwana bambuke bathi bangambona bese ke bayamshiya ngapha bayahamba bamtshele ukuthi uSwati ukuthi ngitsimine akahambe ambekele umntwana kodwa muhle asathi ufuna ngwadwe ufuna atholakale lo mntwana aphila anjengobe anje asho njalo lalela nje Maswati wasehletila mine onke lamalanga lesidumbu sila ngaphandle emphakathi ngangita onke malanga ngoba ngithi ngangifike ngime ngibuke Sidumbu semntwana lokukhule nami andazolishisa kanje Sidumbu ebaleni kude lokulaba bahlethi lapha sisodwa emaphoyisa bethe ibhamathi kude lokugcwaba I was there angixoxelwana emaphoyisa sesiphophaneni I think angihlalisa 6 hours angikhandla ngiphethe ama-placards eBudemo because I was a member of Budemo by then ngahlaliswa 6 hours interrogator emaphoyiseni ngiphethelele iphepha leBudemo bonga ngiphathe iphepha leBudemo defiance yami lokuthi ngisilomntu nasangcwaba nomphakathi I tested it angicali namhla kuma neMaswati samgcwaba lomduduzi sime ngemuva kunamaphoyisa lasebenzela thina sime ngemuva asabonile kungangeneki ngeliphuma nguhulumende lobeka umuntu ngaphandle for days imini nebusuku eMaswati ihlupheko yeMaswati ngidonsi namusha losaqala ngaphelelwa ngemandla must understand ukuthi siphila nani mabakutshela ukuthi inkosi yabathanza abantu you must understand ukuthi siphila nani nihlala phi inyalo manje kuba lo mnakabo kuba lo mnakabo lo nondlako niphila njani awukude sesilahle mhlobo akuwo nina abasankulu ihlobo nje bathi ngala nami ukuthi abuye leswathi nayo police Yemkhulu uthi mamele umthetho wo lona umkhulu wamandanda ngisho kahle umkhulu wamandanda umthetho kaZobotsi igama lomkhulu lithi saliyoxolisa futhi nakuqala siyakhumbula bathi hambe uxolisa sasikhona bathi akayoxolisa
nanyalo bathi akophosa ngifuna ukumeka ithuba nkulu ndawukolisana mina ngathi mina angiyelobonga enkosini ngingakayiwabheke ukwabonga enkosini ngeke mswati akhe la kakhwele ngingakayi ukufika enkosini kodwa inkosi ngathi ngiyo lethumela abantu bethe batawubeka maguga la ngidawukhuthaza yethu ndihambe akusona ngempela kulapho nabebefika kimi kodwa bekungafuna ukuthi uyofika enkosini mvibhakala njalo isithole nje uzuyamtshela njalo isithole ukuthi njalo isithole yenkosi noma wena uthi lenkosi akusiyo ngiyo lenkosi uthi ngiyo lenkosi ngishiso ukuthi lapha kini kunemasotsha emakretsheni kunemasotsha ngeke emasotsha aphuma kwakhe emathende lekamkhweli kungakasayini umswati nale emakretsheni kungakasayini umswati lo umswati kathi kahle umswati lo wele kakhulu yabona labo bojani nje ngabona boma lo masuku lebangithola esigameni sengibalekile ngibalekela ukuthi ebusuku bayefika bangibulala ngoNkulunkulu nje uNkulunkulu lapha ngibona khona thule manje bemaphoyisa akhambile eThwatha phethe ibhama atawulala mina abaleka ngishiya lapha epolice station masala ngikhona uma ngibaleke ngiyowathatha abantu abami ekhaya ngibaleke ngikhole kuyawubhaka nithi vele maswati manje mleba ngicela ubingelele uchaze lemaswati ukuthi kwendelani bafishana ngasikhathi sambili ngiyabingelela maswati no kwenteka ke kabi ematsheni shothi kwafika babemthethwa kwafika le kuthola abeyini mthetho bekaphethe amaphoyisa ngaleso sikhathi wafike ke wangena esipayeni ibaya ke leking 2 bekulesipaya senkosi ngokusinangabe kutholakala inkomo edamu lengadiwa kusiyabana abeyibangeni besipayeni sakafakuthi engena kulesipaya ke senkosi kodwa yena wangena kulesipaya nalelibandla lakhe wangena kulesipaya sakafakuthi wabonga amakhosi waphuma lapho wawuhlala ke phasesitala lahleke lapha phasesitala nami ke ngabusiseka ukuthi kwakuna angilwe lanywa ngiloshifu wasothi lamasuku asambe siye lapho siyokuva ukuthi umnakethu bambulala ngaphakathi lapho nami ke ngase ngiyaya ke nabafika ke lapha wafika wathi ke lo waJobe ucela incwadi kumkhulu yebushifu uthunywe inkosi wathi ke mkhulu Jobe inkosi kayikho ikuthume njani Jobe inkosi kayikho awubambe khona incwadi yebushifu mawuba ngishifu uyasayinela kind of a license niva kahle mos cela license lena yena mthandi manje shothi ke wathi ke mkhulu cha ngeke ngikunike mina incwadi lebushifu ngoba le ncwadi le lengayinikwa bukhosi uma inkosi ngangibida mina ithi mliba ngicela ungemandla ufike la ngithi ngiyafika enkosini ifike imbuti inkosi ukuthi lele maketsheni linjani mliba uphethe njani ngifethi mina wena waphakathi angathi phela ngoba wathumela mthetho watothatha incwadi wathi ke ngesaba lokuthi inkosi ingangibopha uma ngikunika le ncwadi wena hamba uye enkosini uyitshele ukuthi cha incwadi vele ngiyawubitwa inkosi mina naye ngifika ukuthi wodala ngide la ngifika le nasifa ukuthi ngicela le phepha leli sakunika lo nalesoli police wathi ke Jobe ngiyahamba ngibuyise le phepha wathi ke emva kwaloko kwasekufika incwadi lethi ke manje iyasikosha yayine date iyasikosha ke ngelanga lelithi shothi ke laba bemaketsheni base bayabuthana ke bedala ekhaya bakafika ke ngalelanga labashiya uthi bayeta vele batoskedule bakafika ke lapho base bafika nje ke ngaleli lelilanga labafika ngalo alubona bebathi bayatuma ngani lesive kulosikhona sihleki khona la sikha sifuna phela mliba kumbona nase bamthatha uthi ubhekana
Kusho emva kwaloko-ke base baye enkantolo-ke ngoba bebamfo kule ncwadi nje nami ke nginayo bamfo lebebabhale khona. Base babona ukuthi kungcono baye le enkantolo. Nabafika-ke lenkantolo, lenkantolo yangevakala thithi. Nabaphuma-ke bomkhulu lenkantolo base bashayela lomnye babo wakamaswele. Nabamshayela babemaseko wathatha-ke lababo babo wabathatha bomfo wabathatha-ke wawabeka lababeka khona. Sine sisele ekhaya sathi ukuthi kwentekani. Kwathi tukutuku khona lapha ebusuku labonayo. Hayi yase iyangena le. La ingena lembi awusebasithuthile-ke thina sesihambile ila sathi nokuthi sihamba sibhekisaphi lapha. Lesathi bengakona nje sathi sifika kancamisi basibeke emarobeni. Nabasibeke lamarobeni. Nilekwa bobani emarobeni? Sesibekwa ngilaba labasithuthe ngekimoto. Laba bethi ihlangano. Laba bethi ihlangano. Laba bahulumende babo. Bahulumende kusho sibeka ngilaba lebebala. Ngoba kwathi nga4 kwafika lomnye babe ashayela lekimoto letigedula imigwaqo. Wathi bofaka igrade. Yebo baba. Wathi bofaka ukuthi ngitela nje ilapha ngoma la kabe kunendzawo yahulumende udane nasekhaya. Wathi sengibeke lapha le grade yale kuthiwe iyeke itogedula nina. Mina ngwakasimelane lekaHhohho. Ngiyahamba ngingafana kulahleke nomsebenzi. Ngeke ngibuke abantu babulawe emehlweni ami khona. Watihambela-ke wasimelana. Lokhu sengifika-ke vele lembi. Kude uhlobo lwemoto lwalungekho lapho. Kude lolwalungekho uhlobo. Nathi-ke sathuthwa-ke basithutha ukuthi saphuma nje ngathi sithola kuMalinza. Sajika kuMalinza ngaleti moto basilahla-ke kancamisi. Labasibekele kancamiso-ke kwafika letinye nje thina. Kuze bekufishane gogo. Nina mliba banithethe lesive-ke nalabantwana nalabanye kwentekani. Kusho ukuthi thina sathanda boshifu sebale lapha bebabekwe khona. Thina bomake seka sesitana labantwana. Okay. Seka sesitana labantwana thina sabakadla-ke boshifu sebababeke khona lelaba babeke khona. Baba. Kamkhweli umndali wethu labayithutha ngiyathi ukuthi nina nabaleka masinyane abafike ebusuku. Bomakini nabomela abanye bangaka abathutha ebusuku. Bathutha bathathu. Baba nguIsaac, baba nguMatilda kwaSobanisi. Isaac Makini nalemphakathi bathutha ebusuku. In the interest of time, ngiyakubona ufakazi. Ngiyakubona ufakazi. Uma umfana uyingenela ipolitiki umzona. Uma ithi ipolitiki bantu bangaphatha kanje. Manje wena bangaphakathi kwami nawe. Amandla. Ngicela kuthina la. Ngasuka. Igama lakho awumatali. Usuka almai. Awuchaze usibone kanti impilo yakho. Impilo yami bekunde abantu bengisekhaya ngasizwa lokho nayinana lapho. Akethela phambi sasisuke. Siyinje ekhaya. Kwaba nguye uphuma ethanga. Zonke ngedama udingira ngihamba. Ungahamba alimafika nje kanza uNomani ingoti. Kuphi lenza kholomasha. 7 ngizakaza tolo ngililo ngoba uNomani. Ngeka uhlala uhlala bangani bami lapho 5 sesiyabuya sengibuyele ekhaya. Sengifakile ijama sengibuyele ekhaya ngibuye nemeda ngabajwayele ngabalomashi nje. Ngiyafuna lokwathi kwindikani isimakhamba kanza bami amaphoyisa abulabaningi badudani babethula amaphoyisa okay bambabaleka usho ukuthi ngebhadi mina bese ngilabantu ngizamakhulu ekhaya amaphoyisa bekangalami vele ethi ayingani labantu bayangijikisa bayajika betangalini labetangalini adileka banyathela abantu banyathela benga ingakho sengiyabona salamahlombe njengale wathi sebengi nemphoyisa liqhamuka business bank kanti ngabona ku Facebook ukuthi mathapha 29 kwindikani ngabona business kanye sibanga sithi dakhaya boys ngabaleka
amathanza amphasi. Yes. Lakudubula Angidubula namhlanje. Lephosa lakudubula ngiphosa kuthiwa 20. 20 ke wadubula la. Bakhona bakha umpostoli namabuku. Oh, bengithumela uthamphahle bakha umpostoli. Ngavimelanze lapho. Umpostoli nabantu. Nasikup bayabuta 20 lo mfana lo mdubulile umdubulelele. Babuka bambuka etshwaleni. Wasuka etshwaleni. Wayeshanje ngithi uyawona zasibaba. Abevile ukuthi bayimgcwabele. Wayale emgcwabele. Wayewathi magama le wakhulumele imali enkulu nomfana wakhulumela. Bothi umlilo. Wabangashitaba ngehlapho bakubafa on the spot. Uliphoyisa. Wasuka kakho makayiva lenza ngokukhipha incwadi wamqosha. Mswati wathi ngeke uqoshe iphoyisa lami lebedifenda mina. Walanza 20 wambuyisela emsebenzini kanakho uqosha. Ukhona 20 usemsebenzini uyaphila naye inyamatane wayidubula lezimbili yagcwala. Umfundisi uthi mawukhulumela ngaloko lebantwana esibe semaswati usamele. Ngiyabona security ukuthi yakomplete. Ngiyamtholela namhla. I have to speak these things. Ngobatshela ukuthi vele sibakhuleka I have to forgive me. Ngicabangile mangisuke la. Kuthi ngempela irejime ifike ingibulalela. Must say that. I have security but ngiyathi ukuthi ngifuna kwamandla ayo. Ngiyangizwa ukuthi mina ngitshele ngakho angifuni kwenda kusaba. Kodwa kufa sengiyakusabalela. Ngiyangizwa ukuthi I'm sorry to understand your point, but I have to speak here. If Mswati decide to kill me for speaking these things, levile unawilwa ngimene kinyawo kusaphila. Levile ngayilwa ngisho sekufile. Mswati nabo mangolo must understand ukuthi angeke nesecurity ngoba ngafuni kufa. Ngike security to avoid negligence. Ulapha. Kodwa uma kufa kuda uthi mathi lo mwana kubone lo ngafela emhlabeni awukwati lo mbheke. Mina ngisebenza nekufa as long as imbeleti. Mina noma kuthiwa ngisitha samswati ngisitha ngekuvela nathi indzaba lokudivela. Kude inhlamba lemthuwa yona ngaphandle kwekuthi yemswati. Bantu laba lokubulala. Asuka ulala labantu banelungelo lephila. So if my blood falls into the soil for speaking this truth, then that is enough and that is okay. Laba phila abo batawukwani ukuthi kena magawugawu, laba batawutalwa, batawukwani ukuthi dive in the stage abe arts. Uma kunemuntu lokucabanga ukuthi kusale kwendela kube nemvalo lokwesaba, not kawuzela. Uma kunemuntu lokucabanga ukuthi lokhu kufanele ngiyakhuluma, kungenteka ngixolise umswati. Alale ngemaswati. Alale ngemaswati. My name is Introduces Malala. My name is Kawuzela. I serve the living God. I stand for the truth. The message I'm giving you today here now is correct. The message I'm telling you now is the only message I live for. If this message takes me to the tomb, then why not? If this message, then we shall listen. Ngafika ikhathini naseligabeni ngamqonze khona ukuthi longevity uphila kahle iphupho lawo wonke lokuphila
noma sonke sifuna ukuphila kahle batafika emathuma nekhathi la uthi uma indlela yakhe imuholela nasehlakaleni yakwathi kodwa kumsela ngisheya. That's why not once, several times sitela abantu abangababona emakhaya sithi simbona ngekende abakhanza baje wathi back mashiphelile. That's why in today you can take away my happiness. You can take away all that I have. Give me the freedom of my people. You can take my happiness. You can take my joy. Lastly, you can take my life. But make sure you give me one thing. Give me the freedom of my people. I want to say for the freedom of my people, I shall cross the covered and infested rivers. For the liberation of my people, I shall stand where no one is allowed to stand. For the freedom of my people, I shall keep walking when the others are sitting down. For the freedom of this nation, for the wiping of the tears, I shall lay down my life for them. That's why I'm saying my security does not make all respect. But you must know one thing. If my life is to be taken, saying, Utika Murumura must confront the dictator, then it is okay. I'm fooling Bang Funamu. Maswat. I'm fooling Bang Prime Minister, I'm fooling Bang President. It's not what I'm fighting for. I'm fighting for the freedom of my people. I want my man who's not put them out to go away. I want the better who's the man of me, chief. I want the man who's the Maswat who's the Woko. I want the man who's the man who's now, but all I want is for my people to have the right to a property. For my people to be proud about this in a Maswat disappear. Who will just force? All I want is the Maswat never got this what it is. For that, I will do whatever it takes and whatever it costs. For the ready to be something. Come on, so ukalo zamara zosiphatana 2021 sajoyina ngabane wathi ifana ukuthi ivukile lento sahamba sikhathi ubuye amahlele nabasekho you are still standing. Just want to say thank you. This thing we are fighting for wainwela eNingizimu Afrika uyanwela usula gogo na mkhulu nyembe. One item like the COVID-19. Don't think it again. Say a poor man. The person who said that is a low poor. Don't think it again. Nilale. For anyone see the well-made professor. Lomena onge ema socha elu na seche. Nilivalashi. Natola de mwati ikuluma ala masocha. Ikuluma abade unene. El mati de makomanda. Nilale, this is very important. What's the professor? President Gozen. Emasocha emaswat la seche. Akanza anikete emaswat ala sawa na hili.
wathi abakhona ukuba bithina ibasa ekhona athi namasosha ngokucela ukuthi emaswati ukuthi ithemba lamasosha libulala swati wathi mase aqeda wathi ucela namadola uthi mina ngiprofessor onke lamalanga ngiyabomela lamasosha ngiyiphetho ufisa ngathi ngamlalela ngiyabona kunekudla bathi ngilalele emabhesweni. Can you focus? This is very important. Wathi nalaba abafaka ukudla labangibili please wathi lamasosha mangiyakomelela ngibabethe phetho yebo kana ukuthi maswatani bambise nami ngiwamelela wamilela njise ngifike kodwa kuhluma sengiphetho wasekuthi lokuphuthuma kunalosima imali engama 50,000 angeke ngikhone ukumela commander lenkantolo yakiyo ingetulu because the constitution what is constitution manager yes akakhoni yena nesigaba sakhe la kumele ibale igaba lo ngela leyo ndaba kuthiwa advocate wathi kubike ukuthi ngiyofuna advocate masiya sigaba sakuthulane maseko I'm right akasekho bethulana wathi uvumile masiya manje kufuneka 50,000 rand atomela commander ithi inzaba lamela yo uthi commander nangise South African state yangemba edition kwasekuseni seswati yakufaka yephula umthetho yayivele South Africa yajonza umuntu inkunzi ekhona. That's a constitutional matter. Singalathi territory abamlele dona asenza bafufile njani ngoba lo muntu bekasebenza eAfrica kufana ukuphila kunamaswati nahlale South Africa namiyelela commander wanjojwa kwedwa lo bonke labala itabadanzi ngiyawuzela nje bayewonela bangene bamdobe sebake bangena into batawena my humble plea losana mangathiwa umuntu ufaka eFinland losana ayithi mami phela ukuthi uthanda khona akulosatha ile professor ile masi afana yomelela lokumele laba sekhaya kube ngayibhingu ndawo ukuthi udonate bakhona bathi sesiphila nengathi emaswati lapho besa bomkhalela kude utawumela commander uma ninenalo 50,000 lo 1 million is a reality but lokujalela enyanga lo futhi kwaba nalo futhi lo 1 million ufaka into nenga awufaki lenza bani naphela masinganaka naye ma50 asiphezile sekanjani lokuthi sishiye la khona sibhekele Ise kuti ngeke ngivumele ukuthi ngiyalule basela njani Siyabonga kakhulu angeke ngisanza kakhulu kodwa nje lefuna ukusho ngibaswali lenzaba yokukidnapper kwa-comrade commander kanye nasibusiso abengasiyedwana nasibusiso komoya uzumbone lo kusinesitiyo leyo wakidnapper idumntwana kuwo wamletha la kuMswati wambhadala Mswati le matter leyo sebaqedile uku-investigator la eSouth seyisele nje ukuthi nini ihambe iye kuphi enkantolo kodwa laba labanye lefanele bayisenkantolo bayenze njani bayasisiba abafuni siyacabanga ukuthi kungenteka kube babadisile uma ke namhlanje nini ningakhona ukufaka le mali kuze kuthi la inkantolo eSwazini ingene lenzalo lo ambassador wase South Africa lo seSwazini uma abona ukuthi kunenzaba lethinta uhulumende wakhe utawuyithatha ayimikise uminisa wakhe lesimbhalelako manje ngoba seyifike lapho kule viki leli emva kwaloko itawuya kupresident
lokho lesikwendako sekanjani-ke siyiphusha ngapha enkantolo kuze kuthi igcuzeke ngalapha esa-Afrika siyanxusa maswati akithi kwathina nje se-UED kunekwenteka lokhu baze nje namhlanje bakhone ukuthi bayi-postpone. We have raised about 10,000 rand sisodwana nje that first day kuze kuthi aye Maziya ngoba Maziya uyile watocela i-postponement kube bekungekho leyo 10,000 akengeke aze aye. Asinicela maswati akithi into lesingakhona kuyenda nifikile kithi nasibona sihamba nani nisibonile maswati akithi ukuthi sinani hayi mina nongo sihambile sangashiya kwethlwandle kunabantu laba labafile babe lona nakuya enangimi lebengihamba phambili ngangimabhalane wekudemo ngaleso sikhathi Comrade Maro Masuku wetha emva kwami uma sihamba siya enangu kuyiwa ku-ANC laphayana e-Amsterdam indlela lesihambile angeke sicele into esingakhona ukuthi sizame kuyena ngiloko nje maswati akithi whatever leningakhona ukuthi nikwele and nabo lengekhathi ngoba uyibhalile wayelapho mandala incwadi wathi uma nje emaswati akithi angakhombisa ukuthi emanami kulesikhathi lesi kimi kuyoba kumcoka ngulowo Comrade President singabonga whatever leningakhona kuwena nani lenilalelayo ningamlaleli lokhuluma ngabofacala lo mbani lobabelo Zweli ukhuluma ngabofacala ngithi nje angikwendlulise lokho Zweli utakimi ucela ukuthi nihlalise Thabiso Moloyi kimi uthi kimi ke lesikhathi samqashile uthi kimi manje ngibhadala imali ngithi mina no utakudlala lokho akusho umzabalazo utakudlala lesidlako utakugeza lesigezako le ngicela kuwe Dlamini faka imadlana encane ichube emzabalazo ku-UED akazange afake ngisho nasena akusike efagada lokho nabo efagada lokho kuyakadala angeke abesothi nasisita khomanda abesothi sibofagada thina ngoba fagada lokho ngoba akazange akhiphe imali la ufika ke ufika usikimi ngicela 1000 ngicela nang-1000 khona umuntu ongishupha komntangeni khona ongishupha ngiyamnika 1000 akazange aphinza abuya ngayo angizange mina ngiyothiye wena mfagada ukuthi nemali yakhe sengisho ukuthi-ke labo fagada labo bathi ngabo thine sila ngemzabalazo ngiyathi isikhathi esihambile over to you Comrade President and thank you so much on 2 things or on 3 things on 3 things one, the facility skill isikolo esiyi-top class kuyabhodwa lesondo isikolo kuyabhodwa top education in South Africa bantwana bahlale kahle there's armed security ngasabantabena ngicela Maswati as a way of saying thank you very much Bishop as a way of saying thank you very much sicela the private school le-onwa ngabekhoza onke Maswati i-invest yokuphila kwebantu ababo kule private school. Amen. Lokufundisa umntwana eNingizimu Afrika private school ngitsheleni ukuthi ngicela president ukhipha umntwana kwala ukufundisa khona ngicela ayobuka i-performance e-private school bese uyabuka le-facility so be-conveyed lamletha ukuba kwenta njalo usike Maswati ngoba labantu bemene Maswati asephilipesi ngiyayethembisa kulo bakithi. Amen. Secondly, labo babelapha nalogogo nabuchawe angikhona ukubona usuka le babemthuso azatofika la kubilo semhlanganise ngitombona manje nokusuka lapho emuva ngawahlanganisa kodwa ngicela mina ngibanike besinkwa ejuice nitayithola inombolo yami ukuthi lofuna kunike anziki kunikela namuhla kulabantu abadala ngoba indlela kahle yabo. That was my second. Somebody my dad manje crossover bengitanibhadele kodwa kuseni masesihamba thina amazana sephile maplastiki namaphepha nazo sesifike kusasiswati niba ku 25,000 bet
Nansi masengivala ngicela ukuthi mina lonke iphepha ukuthatha uhlale empilweni. Bebamangala ukuthi lesive sibhadele maka bawucela sona kuphila sona ukuthi siyacomply. Cela ningahambi la nisonele nishiye umntwana. Ngicela shayela manje. Last one. Thank you for standing with the people. This is EFF Swaziland. Please stand true. You're standing strong, standing for the people. No matter who are coming where long MP until I came as well. What I will make us what. We very young women saying a poor. I'm saying I just not talk. Now, Malami. Oh, thank you. Kuna mbanja namna lelifa la mfakona